1 Timothy 4:5. Mir awak masih abui wasilakain kuampu mentek sabeka. Ma ol masin misi kumpaha rupsi wangka. Ma ol masin misi kuan turawangka. Masin kuambuk sabeka. Pelempele kabalhi uwan mi helata lehe kuambuk banak os erem li uwa oson erli halaka. Uhu masin naman sauncelianak wabulihi awak cibik sinaka. Uhu ermbak masih abui wasilakain ersisi sabeka. Pere musiwak. Kumak awak hulai manokop mampek abui wasilakai masih omentinggan isi kwa ambulir. Wahau. Lir awak mamplan owei takwa lir. Uhu ma ol masih osli rupsi kwak li hisinda masin. Sawenta ma ondoli taha li sawenak li mising bahan. Uosik masih omentingkan li misikwan linturaha li kumasi ikwalir. Uhu waskawu hom nanda masih yechen li sawenak li misihi oso yechen dia kwalir. Uosik mir awak masin ersisi saweka. Hako mir awak armek eyeng krakoro sika. Uhu nomorawu os mirik si talakwan acehe haulongko wahala. Mir abui wasilakai masin misawe kwak nawamir. Uosik lerawu os mirin or harin milaha i larakoka. Hala wahala.